Mai te tai tamariki ki te tai pakeke. Ka rauhi atu ngā whakatupuranga katoa o te tai pakeketanga ki te marae o Manurewa i ia rā apa o te wiki ki te whakakorikori tinana. I peka atu tā tātou kaipara a Pere Wihongi ki te korikori i tō rātou taha. Aha koa te pakeke, aha koa te tai o ngā makawe. E ngā kaunui ana tēnei reanga ki te kanei. Tai Chi for our co-marchers and queers, and then after that we do line dancing, as you can see it. And when we finish this about 12:30, we go straight into kapahaka. Ko whitu tawa ala e ako Tai Chi ana ki te marae o Manurewa, me te aha e whakamānawa hia ana mahi. I think it's a great thing for the co-marchers to have something going on here for them. I don't work. Well, I got nothing going at home, and I'm 74, so it's given me something to do. Āpiti atu ki te taha whakakoakoa, ara tonu ngā hua ki te taha haura, hoa tātou kaumātua. You get a lot of them coming in with back pains and all sorts. You get a lot of them coming over here sick and can't even walk. Yeah, and a little bit of exercise just to get them going. They love it. I can come in the mornings and my arms are sore. And after I've done my Tai Chi exercises, I don't feel any pain at all. Heoi anō he hua tērā e manakotia ana e te hāpori. My main aim is to see them happy and smiling. That's my main aim, and I'm happy when they're happy. Yeah. E tika ana kia ki, ka hore anō tēnei reanga kia ruha, heoi ka kanikani tonu. Pere Wihongi, te karere.